vodim vas na još jedno uzbudljivo putovanje u Slavoniju i Baranju. Čeka vas još jedan novi vlog, puno iznenađenja, puno prekrasnih lokacija i novi IB cooking show gdje ćemo probati sve moguće delicije i vidjeti šta se skriva u čarobnoj Slavoniji i Baranji. Pardon, Slavoniji i Baranji. Vidimo se. Prva destinacija na kojoj smo se zaustavili je državna ergela u Đakovu. Ergela u Đakovu osnovana je davne 1506. godine, što je svrstava među najstarije ergele u Europi i govori o dugoj tradiciji uzgoja konja na tom području. Upoznala sam prekrasnog ribicanca po imenu Đuro, odmah smo kliknuli na prvi pogled i dogodila se velika ljubav. U prekrasnoj Đakovačkoj katedrali prvostolnici Svetog Petra u Đakovu o povijesnoj važnosti katedrale pričao nam je kanonik Luka Strgar, a ja sam zapjevala i Ave Mariju, jedno od najpoznatijih Schubertovih skladbi. Marija, gracia U prostoru ispod nadbiskupskog dvora, neposredno uz Đakovačku katedralu, smješten je podrum u kojem možete kušati poznata misna vina vrhunske kvalitete. Zaustavili smo se na OPG-u Bijeli Gusak. Šta tamo ima? Jedna predivna priča o domaćim likerima i rakijama, prirodno uzgojenim ekološki uzgoj, i tamo su nas dočekali Emerik i Ivana i naravno počastili nas. Đakovčanin Franjo Vinković bavi se drugim najstarijim zanatom na svijetu. U Hrvatskoj ima samo 7 kolega, a bez njega ne mogu ni biskupi, ni Ministarstvo kulture. Kuća Dida Tunje. Malo smo ogladnili, pa svratili do kuće Dida Tunje. Tamo nas je dočekao gazda Jerko sa svim mogućim slavonskim specijalitetima. Ivana, evo, bogat stol smo, ili pošokački, kako bi mi rekli, trpezu, priredili za tebe. Imamo tu od predjela slavonski čvarci, pašteta od čvaraka, sir kajmak, svježi kravlji, slanina, kulin, šunka. Onda za glavno jelo ćemo šaran u rašljama iz naše rijeke Save. Onda imamo ovdje 4 lungića po kojem smo mi poznati kao restoran Kuća Dida Tunje, punjen sa kulinom i šunkom. Zatim evo malo smo i modernog ubacili, biftek steak na kamenu i za desert ćemo imati tačke sa sirom, trgance i knedle sa šljivama, tačke sa pekmezom i široke rezance sa makom. Nadam se da će ti se svidjeti ovo što sam ja priredio za vas. Nakon Đakova uputili smo se u Osječko-baranjsku županiju da otkrijemo mnogobrojna prirodna, kulturna i gastronomska blaga. Stali smo u prvom gradu poznatom po mnogobrojnim kulturnim događanjima i naravno tvrđi te dobrom pivu. Osijek, grad kulture, prve tambure, secesije, urbani stil života, najaktivniji grad u lijepoj našoj na samo 2 sata vožnje autom od Zagreba. Malo smo putem ožednili i zaustavili se u Rundi i svratili na rundu kod generala. Sagradio sam neosvojivu tvrđavu uz Dravu da bi zaštitio monarhiju od prodora Turaka. Toliko volim svoju ljepoticu da ni nakon smrti moja duša ne može napustiti barokne ulice ovoga grada, nego luta i štipa naše frajlice ispod njihovih haljinica. Vječnost
najrađe volim provoditi ispijajući pivo. A Osijek kao grad piva je sve od moga doba pa do danas i sve u vječnost pivo će teći u potocima. I stoga, dame i gospodo, živjeli, pivili. Kopački rit je močvarni dom tisućama bioloških vrsta. Pravi ptičji raj. Prirodni trokut Dunava i Drave. Najveća unutarnja delta Dunava. Sjeli smo u čamce i u stručno vodstvo rendžera uputili smo se hrvatskom Amazonom. Jezero Bilje. U ljetnim mjesecima jezero je pravi raj za obiteljska druženja, posebno za one koji vole plivanje, kampiranje, pecanje, a možete i zaveslati u Vinetu kanuima. Radionica Astaloš bavi se proizvodnjom unikatnih predmeta od keramike s naglaskom na tradicionalnoj baranjskoj keramici, rađenoj na lončarskom kolu. Čekaj, dakle, kad je ovako, ne možeš raditi. Dobro, znam. Moraš ga centrirati. Idemo ponovno na kosi ruke. Si osjetila sam kako su miri u ruke? Sad ćeš sa lijevom rukom uhvatiti ovdje, zapravo glinu, a sa ovim dijelom, a ne kao karate, nego poledi na ruki. Tiskaj prema ruke. Kamp Suza Baranje. Smješteni u Suzi, malenom selu u srcu Baranje, okruženom Dunavom, vinogradima i nepreglednim poljima, svako može pronaći nešto za sebe, spektakularnu gastro ponudu, najfinija vina, adrenalinske izlete i prirodu od koje zastaje dah. Evo mene opet na gozbi ovoga puta, dočekala me je simpatična obitelj Kolar i počastila bogatim ručkom u baranjskom stilu. Nazdravili smo vinima iz obiteljskog podruma Kolar. Probali novi recept iš, kokocu kotliću sa puno domaće baranjske paprike. Etnocentar Baranjske baštine mjesto je u kojem ćete upoznati vrijedna etnološka blaga. Znači, ovaj dio je zaštićen od strane Ministarstva kulture, tako da je to naš stalni postav. Ovdje sa desne strane možeš vidjeti drvenu trlicu iz 1890. godine. Znači, s time se trla lan i kudelja kako bi se dobivale tanke niti za narodne nošnje. Evo ovdje sve ručno rađeno glineno posuđe. Znači, ovo je stopolja, duboševice, šokadije. Rekli su mi moji roditelji da imam slavonsko-baranjske krvi. Dakle, moji baka i dide su ovako živjeli. Wow. Batinski spomenik poznatiji je pod imenom Julka. Na spomen prve partizanke koja je 1944. godine prešla desnu stranu Dunava. Spomenik je djelo Antuna Augustinčića. Vinarija Belje.
Blago svakog podruma je vinska arhiva. Stari podrum najveći je baranjski gator. Vinski podrum karakterističan je za Podunavlje. Prostire se na 3 etaže u kojima se nalaze drvene bačve od slavonskog hrasta iz spačvanskih šuma. Znači tu su nam vina, najstarije vino čak iz 1949. To je naš Cabernet Franc. I u toj vinskoj arhivi imamo 20.000 okupljenja. Od toga 6.250 je baš reprezentativnog karaktera. To nije na prodaju. Nije, baš imamo muzej 8, da. I ono što je nama jako važno, mi smo zapravo kuća Grašenine i 60 godina unatrag vertikalno možemo tu složiti grašenje. Posjet Slavoniji i Baranji nije potpun bez dolaska u Čingilingi Čardu. Mjesto dobre energije u srcu Baranje. Nedaleko poznata Čingilingi Čarda smještena na nepunih 5 km od Osijeka na samoj obali Stare Drave. Ono što IB Cooking Show najviše zanima je definitivno hrana. Tako da nas je dočekao raskošni i bogati baranjski stol prepun ribljih delicija. Kuća za odmor Dunja u Bilju, koji krasi 4 zvjezdice, idealan je izbor ukoliko ste u potrazi za odmorom i otpuštanjem u smještaju vrhunskog dizajna i visoke kvalitete. Bilo da dolazite s obitelji ili prijateljima na odmor ili poželite malo drugačije slavlje, sadržaja vam neće nedostajati. Krenuli smo u šetnju i to ne bilo kakvu šetnju, već onu vinsku, stazom dugom 13 km koja se proteže baranjskim brežuljcima. Upoznali smo baranjske vinare kroz čak 12 postaja s najboljim kapljicama i baranjskim delicijama. Možemo samo reći da je atmosfera bila wow, vrela, a šećer na kraju vinariji Horvat, mnogobrojnu publiku počastila sam svojim najvećim hitovima. Slavonija i Baranja čisti užitak za sva čula, a kojim putem nastavljamo dalje, to ćete saznati uskoro.